روج باش سباب خیر سلاو ریس تماشاوان هجا امج استودیوین TRT Kürdiye peşberi ve ne dawiya hafte îrojî bi dengê Gülay İncaz me dest pê kir. Belê bînerên azîz îrojî mijara me gelekî xweş e gelekî giring e em ê îro behsa Ahmedê Xanî bikin. Gelo Ahmedê Xanî kî ye? Çawa tesîrî çanda me kiriye? Kîjan hunerên wî heye? Em ê yek bi yek îro behsa hunerên wî behsa tesira kültüra çandavi bikin. Her vakit wî jî dikarin 5 tarî bernamama bibin. Telefoname 0506 657 533 607 ji vê numarê wî jî dikarin pirsên xwe peyamên xwe an jî silavên xwe ji bere bişînin. Her vakîdin kesên ku dixwazin me godar bikin dikarin ji TRT Kurdî radyoyê jî programa me godar bikin. Gelek mêvanê min hêja îro stûdya me de ne kerem kin em xêratinê bidin mêvanên xwe. Akademisyene zanîngeha wan 100. yılê Profesör Doktor Nesim Sönmez. Hûn bi xêratin? Spas malava van nava xêrê de ban. Çawa namamasa hûn başin? Gelek spas malava ba hûn çawarin selametin. Ez jî başim malava. Gelek memnun. Serokê Komeleya Ahmedê Xanî Mehmet Said Temel hûn bi xêratin? Selam size çava selam. Gelek memnun bûm. Gelek başım. Gelek memnunum ku hatna ji bo Ahmedê Xanî. Em jî gelek kêf xweş Hindik bejî Ahmedê Xanî gelek xwe bide nas kirin. Em ê behs bikin Em ê inşallah. pêşa nas bin inşallah. İnşallah saat xweş. Stranbeş Gülay İncaz, Malavava, Müzikşen, Ali Ekber Ergün, Haluk Devrim Keskin. Belê bînerên azîz em ê dest bi sohbeta xwe bikin lê ekîba dawiya heftê ji bo ve vêtireyek amade kiriye. Kerem kirin vêtireya xwe jî temaşe bikin, paşê me dest bi bernama xwe bikin. Helbestvan û wêjevan Ahmedê Xanî di sala hevdemîn de jiyaye û li dû xwe gelek berhemên hêja hiştine. Herî zêde jiyana Ahmedê Xanî li ku derbas bûye? Li kîjan medreseyan xwendiye û ji kê destgirtiye? Ahmedê Xanî de edebiyata Kurdiya klasîk de kesekî navdar e. İja ji bo wêjeya Kurdiya klasîk giringiya Ahmedê Xanî çi ye? Berhemên serekeyê Xanî kîjan in? Berhemên gihiştine roja me hatine çapkirin kîjan in? Berhemên Ahmedê Xanî ji bo giringiya çanda Kurdî tên çi wateyê? Berhema wêjeyî mem û zîn ji bo çanda Kurdan tesîreke çawa çê dike? Di berhemên Ahmedê Xanî de bi taybetî motifên çawa derdikevin holê? Ahmedê Xanî bi taybetî li ser kîjan mijaran sekiniye? Ji hêla edebiyatê ve berhemên Ahmedê Xanî çawa tên nirxandin? Bersivên van pirsan û agahiyên hin zêdetir, tevî şîroveyên mêvanên pispor bi bernameya dawiya heftê ve tê serekranên we. Belê me îro behsa Ahmedê Xanî bikin. Ahmedê Xanî li kî derê jiyaye? Çawa tesîrî çanda me kiriye? Çawa tesîrî kurmancan kiriye? Lê mamoste em bi vê pirsê dest pê bikin. Ahmedê Xanî kî ye? Em vêya dest pê bikin. Bi rastî îro em li ser kesayetekê di edebiyata Kurdî de, di dîroka Kurdî de, di dîroka çanda Kurdî de her dem em serbilind kirine em behsa wî kesî dikin Ahmedê Xanî. Ahmedê Xanî eger em mesela edebiyata Kurdî bişibînin avahiyeke de avahiyan da çar stûnen em dibêjin. Ji wan eger yek melayê Cizîrî be, yêdin Feqiyê Teyran be, yêdin melayê Bateyî be miheqe êdin jî Ahmedê Xanî ye. Bê Ahmedê Xanî ne mimkûn e ev avahî li ser peyam bisekine. İja em vegerin ser jiyana wî ka Ahmedê Xanî kî ye, li ku derê jiyaye, çi kar kiriye? Ahmedê Xanî malbata wan li herêma Colemêrgê jiyaye. Navê gundê wan dibêjine Gundê Xanê. Gundekî heye Navê jî Muratê ne wisa? Dibêjine taxa Gundê Sêtaq yani wî gundê de sê tax hebûne sê mehelle hebûne ji wê re gotine Gundê Xanî. Gundê Xanî vê gavê dikeve nav tixûbê
navçeya çeli yani bir Türkiye'de bejene çukurca malbata wan li wir jiyayelê li gor dîrokê jek ji bapîrê wan Mir Hesenê Welî li ser daxaza Mîrê Colemêrgê radibe mala xwe dibe tînetê Qelaya Zernaxê. Qelaya Zernaxê vê gavê nêzîkî baş kalaya Wanê ye navçeya baş kalê ku bi navê wî kevin em jê radibêjin Elbak. Li wê derê bi salan malbata wan dijî piştra malbata wan radibe diçe herêma Bazîdê li nêzîkî Qelaya dibêjin Dizesor. Dizesor. Qelaya Dizesor takriben 10 kilometre ji Bazîdê dûr e. Li wê derê niştecih dibin, bi cih û war dibin. Kesê ku diçe wê derê bi navê Mela Abdurrahman biye. Yani yek ji bapîrên Ahmedê Xanî biye. Piştî demekî malbata wan ji wir jî tê navçeya Bazîdê li Bazîdê dimîne û Ahmedê Xanî li Bazîdê tê dinyayê. Wekî em dizanin mesela em dema dibêjin dîroka ji dayîkbûna Melayê Cizîrî an Fekiyê Teyran bi rastî em bi zelalî ji sedî sed berhemê wan da vî agahiyê nabînin li gor hesabê ebcedê hinek nîşane hene ew kesên ku li ser dîwana Cizîrî li ser helbestên Fekiyê Teyran hûr bûne ji helbestên wan dîroka ji dayîkbûna wan derdixinin. Lê Ahmedê Xanî di berhemên xwe de seraheten dîroka ji dayîkbûna xwe gotiye. Wî ha gotiye dema ji xeybê fêk bû sal 1601 bû. Yani 1601 li gorî salnameya hicrî. Eger em biqulipînin ser salnameya mîladî wê demê dibe sala 1605 an jî 51. Ew salek çima ferxawî heye wekî hûn dizanin di navbera salnameya hicrî û salnameya mîladî da ferq heye. Mesela di 33 salan da carekî salekî zêdetir dibe. Ji bo wî yani dema mirov hicrî diqulipîne ser mîladî lazim e salekî kêm zêde têxe navberî û bibêje. Li Bazîdê tê dinyayê Li Colemêrgê? Naxir. Ahmedê Xanî yani bapîrê wan li Colemêrgê jiya bûne me gotiye. Li gor lêkolînan mamoste li hin deran bêje li Colemêrgê hatiye dinyayê. Yani hatiye diyar kirin veya tamam. Yani îro belgeyên ku di dest me da hene diwarên akademîk da vekolînên ku hatine kirin bi me dine ispat kirin ku Ahmedê Xanî li Bazîdê hatiye dinyayê lewra yani nêzîka 4 bav 5 bavên Ahmedê Xanî ji Colemêrgê derketine berê çawa me got hatine Qel'a Zernaxê piştra jî hatine li Bazîdê mane. Yani mesela Mele İlyasî yani bavê Mele İlyasî jî li Bazîdê biye ne ew tenê li Bazîdê biye. Wekê mesela em eger ku bapîrê wî navê wan bibêjin Mir Hesenê Welî ji Mir Hesen ji gundê xanê derdikeve tê Qel'a Zernaxê. Mesela Mir Hesen em bibêjin Silêman, Abdurrezzaq, Abdurrahîm, Mir Rustem, Ayaz û İlyas evana bapîrana tevahî li derveyî Colemêrgê hatine dünyayê. İlyas bavê Ahmed navê bavê wî İlyas e navê kalikî wî jî Ayaz e. û Mele İlyas mela biye alim biye her wiha di çavkaniyan da derbas dibe dibêje Katibê Mîrê Bazîdê biye. Yani wekî hûn dizanin kesek ku bibe Katibê Mîr tê wî wateyê ku ew diwarê ilmê xwe da gelekê pêşta çûye, diwarê qelema xwe da gelekê xurt e û gelekê zîrek e lewra bûye Katibê Mîr.
حتی 20 سالیه خواه احمد خانی دخونه تابی بریل جنب باوی خواه دست بخواندنه دکه بحثا ویاج بکم مامۆستا منە ویاج تپرسیە یعنی ئەحمەدی خانی باوی تێسیری وی کریە نەوسا يعني چاوا بووە شخصیتەکەی اساسا لگور هنك شافقانيان قوناوی بەحث دکەم بله يعني او هستن ویه فکر و رامانه ویه ملیت پروریه دبین جکال کیوی بناو عبدالرحیم میر عبدالرحیم او بویرا او هستانه هبونه دبین تأثیر خوی جوی گتلی جبرکو جمالبات که مالملات احمد خانی او يعني قاوا رابيه دناوا برتوغان درابيه جيايه ودناوا علم وعرفان درابيه جيايه هلبت او شرط مرجانه تاثير که مزن لسر کرند او دناوان شرط مرجان دا هاتیه دنیای اجار ام بیجن د سال 1650 ان 51 دا قاوا ته دنیای پشترا لجنباوی خو دست به خواندن دکه و خواندن مدرسه دکه لی مثلا ده هنک چافکانیان دا درباست و دبی لمرادیه خواندیه لجزیره خواندیه لآمدیه لمدرسه قبه هانه دا خواندیه براستیم وکه تقز او وکه بلگه دستمه تشتی اواتون تونن لی ام دزانن کو مثلا مدرسه یان زیده تر د مدرسه یان دا کیجان سیدای مشهور درس دایه مثلا هنک مدرسه هنه دبکو زیده مشهور نبن لی او سیدایی کو تیدایه گلک عالم زانای نافداره فقیان خواستن راست راست بچینه باوی یعنی از دخادم چه بیجم احتمال هیا کو احمد خانی لمرادی خوانده به لخوشاب خوانده به لجزیره خوانده به لآمدی مدرسه قبهان دا خوانده به ور حاصل لمدرسه نافدار هرما کردان دا خواندن خواهد قدینه تقریبا 20 سالیه خواهد خواندن خواه مدرسه تمام دکه دما تمام دکه و دگره بازی ده ولات خواه لوی در مدرسه که آواد که د مدرسه دا دست به درستاینا فقیان دکه مدرسه اول جی او آواد کنه بله یعنی بیاجی بیجن بازی ده تابی بازی جی علم و عرفانه نکو یکم مدرسه د باجار بازی ده احمد خانی آوا کریه هلبت بریا احمد خانی جی مدرسه هبونه عالم درکتنه کسی خوانده جی درکتنه لی دناوا کردان دا کهونا شوپیه که اوهایه بپرانی گاوا فقیه خواندنا خود تمام ده که اجازت نامه خود دگره ده چه جیه که او مدرسه که مزگفته که آواده که دور دا هم ملاتیه ده که او هم جی درس فقیان ده هر وها احمد خانجی لسر وی کهونا شوپیه چیه او مدرسه آوا کریه تیدا درس فقیان دایه دیزان د چافکانیان دا درباست به د بجه پشتی وفاتا باوی ملا الیاس احمد خانی د دوسا ملا الیاس تا کاتبیا میر دکن او جی دیسان نشان داده که احمد خانی د سردم خواه فقیتیه دا حقیقتا پرورده هیه که گلک باش دیتیه استوی گلک دجور دابیه لورا yani katiptiya mir netişteki jerezeye netişteki hesane yani lazım ku tu her ali da perverdeye te baş be ku tu bu karbi bebi katibi mir eğer ku ev bu ve biye katibi mir emce fehmdikin hakikaten alime ki gelek hecaya gelek zanaye بله ساعت خوش مامۆسته خازم مامۆسته گوتم من مامۆسته خوشی مامۆسته اون جی سروک کومله احمد خانینه لگوری و احمد خانی چی ifade که یعنی چما اوقاتی تاثیر چاندا kurban can kری از بی مون چی فکرن yani az yepsuk mamusa gotiya jur devam kım o ka kullanım khane bele gündeki dora çeleye ligori gotuna duya zamanı da jale hela Azerbaycan'ı o Kafkasya
tüccar bazırgan daha çüne rolatan avin. Çüne Şam'e, çüne Halep'e, çüne Bağday'e. Malum otoyu buraya ve tedi dibin dinlenme tesisleri. Diber ki xane kavat be. Ve deri dicvin dinava deme del dura ve xane be varge. Maltene ve be ticaret bir bazırgani lure. Usad be zedet be. Aşira Mahmudite, aşira Piyanişite, Ertuşite. Usad çet be ku Karabalık be idi cinamine. Servi havay malbat Ahmet Khani koştu ki o kamamusta gitti. Zarabaşı te bazıydı. Çık azarım lur çebiye. Ev rivayetin dibek rivayetin mamusta icrası. Yani Jiyan Ahmet Khani jemj berhemen wî derdixin. Jber hem yüde dixin ev yani jul çebiye. Bazı de destxane ki. El baba ve xaul destxane ki. Ya din ku Ahmet Khani ki Ahmet Khani tişteki din heye. Rıhe Ahmet Khani de estane tevi zabelin pi. Şimdi evi de tiştiydi. Serde tişta zav arnavi ki. Mesela ve pelani ev derse bijarte hebun. Evvela ki min dora mektebi belavuk belat kirin. Mgo kat isarji belana ki kola ez belat kim li malbat amil dijim dertek bahbil. Ja Ahmet Khani ji wati ko estane tevi kiriye. Serzmani Kurdi sekiniye. Evvel خوشکبرایی ویژه بود. وقتی ما مستقیمی باوینا کی شیخ الیاس دیاوی گلنیگار خانم. ایجا احمدی خانی زاف گریاه. لشامی فلسفه یونان خواندیه. بغداد خواندیه، الموصلی خواندیه، گل جرا خواندیه دیتیه. یاد دوا ویش خو پرسیه. شما مدرسه کرداده زمان تب عربیه نویس عربیه اختم کردیه. ام چمام کردی نانوسین. ایرو هیمه علم عربي عالم كردا دانية زمخشري دانية ابن تيمية دانية سيبويهي دانية عالم كردا دانية زرا داوي الشيخ فخر الدين العناسي الباطماني برهم جاولي أحمد خاني درخصية أحمد خاني فيت عالية جغرافية عالية فلسفية شما يعني شما ام زماني خونا نفسي يك ياد دويا ونزانكو أحمد خاني دوي دماوي ديجا روشا سياسي روشا ميرجه كردا الدجيتيا هف او كهف مثلا بری احمد خانی ور دنیای چند ساله میرگاه بلی ساعتی الوشاندن جانا بویره کیلو دبه حتی 20 سال 30 سال 30 سال اینکه باساوی تکرن و کو مرو دیت به باسا میر عبدال خان اتیک میر عبدال خان چوات الوشاندن میره او کی بو دفرده اولیا چلبی دوجه مثلا وقتی کو او میرگه هاتی الوشاندن اولیا چلبی صد بجه دبه دماکو ملک احمد پاشای وانی کرد محمودی ارتش چکر هات سن میرگاه بلیسه عبدال خان خانه گرت توی مالباتا خو درکت شو دبیجه غانیمتی کو جه مابون مجمارت وازیر و زگرا من هنگه فهم کرکو کو چما دستانی سروی مرگه چمکی جه بازرگانی به جه تجارتی بو پراکی زعب دورده بو اهواتشتا وزدانی دوا سرادا پیبارا قصر شیریجی چیبیه دوا صفویه و عثمانیه ده ویدشتی ارن احمد خانه کریه کو احمد خانه ایجا لیگاریه لسر استا کردی سرزمانی کردی کو اهنا شعری وهنا گرمه اتفاق بيرام انتخابات وشو سقوط يعني عثماني قالك زمان جي زانه برا ايمان احمد خاني بشار زمان زانه شهر زمان بتركي زانه بعربي زانه بفارسي زانه الكردي حاكميه فقط او سببك في كان بس برهمي يمكن كوشما برهمي عالمي كردا باخو بدي مثلا ملاي جزيري ديوانك نستان دي فقيه طيران شيري خو نستان شير نستان احمد خاني ابن مموزين هم شيره هم رومانه يعني اثرك الدنيا ده يرو بالشيري بوزن رومان تنن mübarek çuka bala diye bişairi بوزني فرهنگه sözlük yani hazar happey ve Kürdi Arabi daniye bere guda zarur ki Kürdayin fin yani Ahmedi Khani lugori min felsefavi ev kavi atmosfera hangi rovşa hangi nava milgehi Kurda nava almi Kurda medrese Kurda vana zaf kerbavi kiriye ku Ahmedi Khani لسر زمانی کردی سکین الواز شد سکینی است کارم درباره که ماسی به وی بیشم يعني مثلا ما موزینه جم پیرم کردم أنا كجوانين ما تشقاس أحمد خاني زانم ما مست يعني أنا ك أم تشقاسي قيمته يعني بني از بی بیشم يعني program أم تشتكن aynı say منيره سالا شست و ششاده از مكتبات سرطانية قدر أتشوف فقيتية زارم زاد تيجي بيجمع مصر جو وصادق أتكلم وي أو كي من خوان دناوا مدرسه ده وقتی تلنگ دعوت مدرسه مموزین لوی داره بو دیوانه ملای جزیری لور بو شعر فقیه طیران ای کردی تلوی داره بون ایوارا اینا فقیه واشتر دعوت نبر هف شهرت خواندن ایک دنگ خوش بون دقیریان یعنی اف ناف دناوا مدرسه ده بون لدر وکف به نظام بو آنجا هنگیو کما بخواندن اش در وارا بگوتنا اما ایرو تام برواچی
ایرو جبچوکا بگیره حتی مزنا کسی کو احمد خانی نزان به ملای جزایی نزان به تونه لحفظ مخابن و نقل او نود مدرسه ده نمانه انا مدرسه باطمان نمانه یه زمانی کردی نمایه انا مدرسه باطمان اشتناقی چمت دورم هم گویی افزاروکی گفتخین جانش از زانه بوش وات پرسم احمد خانی ولی مساکی ملدر وساکی مدرسه دو تونه دفرت جی چی بیشتر افجی وکل یعنی من بنره بابیم نماله بو بابی ماله بو بله دایم من دروکا خود بر صبح خورودنیش دیوان الکلکایی بو یا مالای جزری رفت نعماش عبدالرحمن اختبیل کلکایی بو تبل کلکایی بون و دخان دوش مرد گو روزی که مدی هات بابی مجمره گفت هنگ بین احمد خانی اوید گو احمد خانی گلاو راست احمد خانی نه خانی یعنی بگا خانی تدی بگا بیجی رمی طوری ای او نسبتا بالجیکی و یعنی خانی ناوی گندویه ناوی گندویه اری نو یعنی ناوی مالباتاویه نوی ایجا هنگ بین خانی بابي مصاد قلت مثلا او يصاد قلت مش بابي خصاقي امشي بيجن احمد خاني امشي بين احمد خاني يعني بكي خاني جراست خاني جراست Yani dıvırda azkarım. لا كان كم مثلا ببورنه راستیاوی احمد خانیه خانه نراسته بوچم او ایا کو تیپا ایه دوردا ولاتی وی نشان ده جوراته بله مثلا دبیجن اخ تپی اخ تپی امنا بیجن اخ تپی بیجن بله بله جبوی yani bu غلطی نوا ملت هنک جاران هنک کس بیجن احمد خانه احمد خانه نراسته لگور رزمانه کردی جی نراسته اگر کو ام دخازن جه ولات خانه بینوارن زمان لازم ام بیجن احمد خانی بله بله يا راسته وبور راس احمد خاني ام غير جروش صابه مش بابي خصاص كي وصفش بله demek ki baba öcü rastlanın bu mal. Yani bu sabı babim dedi aşkı bu yani atmosfer hangi yani felsefe hangi o sabun yani. Yani abi hünermend şav sanatkar cembe jimam olsa mesela un çıkıştı bejim babam bastıkır babam dukhand. İşte bu olsa un zanı bu ne olsa ana ka kes bahs ne ki? Ne ne tişte gidin ya hangi روجك روجك سيداي من واسكر شيء وازيل خوشام نشون مش بيش سيدا مقول سيدا خدي كريك وز ديني إسلام مش بافي خوين بو مش بافي خوين بو ما أزيل تبقى تماشى به إجا دوي دمي ده من التلفزيون تنف شافكاني تنف بينا تسيك ودجيه هين بين يا تبشنا باي ملاي كنت يا تبشنا جواتك أنت المالش بافي خوين بنا يا دراستي خدي ده إيه من الشخصية من مالا خو بجم بافي مدفيده هرتشت يعني متشعبي خل الدنيا يفكر أم جندك بون ترين تبدر مرة شو بوي دنجي ترين يشخب شيارد بون وبابهم كرادو سلمجي قيراتي بيتخوان فاتحة تخوان از بوي دنجي بابي خل شيارد بون وكدايم راشد ديوانا ملايا جزائري هلا شعري فقير طيران هي دسخت بون هي طبعت نبو وشعري بيتخوان روج دايم شعرك هو مشهور وتكم ممي و تيجي كاريش منا بخويني ماما يعني سري مسألة سترانك جقولا إنجاز قدر بكون از مسألة تيجي هلبستك جمنا بخوين هم تشيروكاوي بيجي تشيروكاوي از جوارا بتشكي تمام دلاتي بيجم بشتي سترانة أما تمام تشيروكاوي موجودة ممكن كرمكن
şirinamne tenadın mı tenadın mı Saat خوش مالا وابا ملم دوام بكم ما مست تقوت امزه هلبستك جوره بخينم هلبستا احمدي خاني تكي جان بخين ما مست يعني بقى تدي غيرو كمر هلبستي احمدي خاني مموزين ضعف نافداره بله البت نوبهارا بچوكا جيو كازي نوبهارا بچوكا مجراوي سيدارا بهلم يعني قاضي مولي باسا برهمين وي بك برهمي يشقى يعني هري برهمي نافدار احمدي كي خاني جانن؟ بري يكو دستي مدني اي نافدارن يك عقيده ايمانيه عقيداي ما عقيده ايمانيه زاني جل عالمي كردستان انا احمدي خاني بچوكا جيجا بچوشكه باوريه الهيه بله نبويه يعني دو نوبهارا بچوكا كومزان افجي بيفكا فرهنگه يعني دبي متشكر جبو اي خصنا احمد خاني نافي نوبار ليداني بله جبوس بچوكي كرماج نجبو صاحب رواج يعني جبو بچوك زارو كرد زارو كرماج خجه وديلان هي راست يا دراست ده اكو احمد خاني نافدار كريه يك نوت نتويتياويه يا دو مموزينه ويكو مموزينيجي مثلا مموزينيجي الدنيا بلاك يشقو احمد خاني جاء بوير تراجيديك يعني يرو شاندا قال ملات هذا وكا مثلا ليلى مجنون فرحات شيرين جنا بله طيب شردا كردا ده ايه صحنه جاء اف مموزي سركنه جاء اف مثلا مموزيني زاني كو ملاي جزري بري احمد خاني بصد صالي دور صالي كيم جياي ملاي جزري باسا مموزيني ناك فقيه طيران هم دم اوجي بحثناك دمك دوي دمي ده قوميه اما احمد خاني جبوك في مثلا بنفسنا شويه الجزيره بصاله معي وتجيب فينا ناس بك بنفسنا افتوي معناه اف بيت صلاح فداده قوميه يعني بنجها مموزين ده تشاي افيك افينا ما زفك يعني ناي مثلا جوره بله، بيجمع بله. كلمه يعني الجوري قوتني زماني مير زيدينه مير بوطا زاني مالبها عزيزان كوفيغا بله ام جواد من بدر خانيه ميرجا بوطا حفصه صال دوما ام زانن دما مير زيدينه ده حبش كي هنا ستيف زين تاجدين مالباتا كابسان دورا ميرن مالباتا دي هنا مير هنا دوري وانا كا اي هيز هنا مالباتا لهنجا جاميره بوتينا ناسكر ممجي دوستكي تاجدينه لگوری گو هنا افسانات بجن işte باجدار مغر زمینه falan بجن de rasti eve ku ev jwe dere ama ne malbata kamazne İca ev tajdin u sti mem ozi tajdin u sti dzawjin ev puskerek namine بله وقتی مسئله تسرزینه ممه دور ده هنه مفسد کنن نابری هنه خرابی چیتگن ev zora mirtçi mirvidçi naxwaze da الگوری گوتنه کجی ev بجن که مفسد بکونی عوان هبیه خود گراوی دلی قیزاوی جبک به او که وبیه به ممه وبیه جوی خواستیه یان جی دیجی تاجدین و ابیه کابه مثلا که امینا نزانن سروی هوای میر چند جرا شوتیت خوازه کو ممه جزاب که بلش بو خاطره تاجدین جی ناکه رات به چت که نقلی ev مفسد به کل برداتینه نبی میره من تزانیت بساترانج باشسانی مم جیزانه مقصداوی evet دبی وره پیر بلیزه کو توی بیر بيجي بكم مقصدات اللي خوش مرة بيجي كوي تبير بيجي مقصدات اللي شيء أزيد بين مجي شخو بهردو هواجي ويمي مم الخدينه بله جبر في هواي دبي رادبه أو دكين مثلا الشيء تشي بيجي رونشتي ويجوتا بيشة كاران هون غازي بكن نديم وياران تنهاج من رممي وخوينن تاجدين دقل براين نفا خوينن برا تاجدين نيش بيقول بن كارج زابده تاجدين إيرو لمن أزي قدمكم سوجي هي أزيوي أدبكم مير جبو مميد بيشة مير قوتا ممي بكينو غربة إيرو ملدجي جنگو حربة شرط مدقة أي فراس حاجي تدفي بوي ما بخواس يعني شرط ما أفا كوتي مقصدة دلي خو إيروش مرة بيش تم بير تجمرة بيجي تتشم قازي بين مجي متى بيجي تسعد ياضي يخوش مرة بيش خو مقصد أوه بفي هواي بيستوك دس بيتك مير زيندون وممي دليزن دوي نابري ده كوركي مير هي ناوي گرگينه بالا خدي كروش خراب والله بكر بيتشوكر وتاجدين نلفره وبابم تشكيل مير بك دبي جميل هبو كورون جوانك محبوب الزمان نقطة جانك يوسف جمتحاوي محبوب رستم جهتاوي مغلوب هم صحبته مميبو هم دمه مميبو هم شاهي وهم خمي مميبو
Serdarê Kur'an bi navê Gurgîn fîlhal xeber gihande Tajdîn. Zû nesekine were dîwanê Mehmed Roşeka xirab de. Tajdîn çawa saet ke tevî birayê xwe çeko hiltîne digîjine dîwanê. Çawa gutkeve dîwanê Mehmed Çav Tajdîn dikeve moral tê, kêfa wî tê sê jera ser hev mîr dibe. Wetê ku mîr dibe mifsid dîne ku roş xirab bû. Ew qbûl bala xwedê te hingî şe dîwan awsa mazin eca bin loca şaneşîn. Malbata mîr ji şaneşînê wa godarî dikin. Zîn ji paş vel memê godarî dike. Bekir bala xwedê ha dibe welayî ew li wir e elvire ku berê memê têke ve alî wî nakî îş qediya. Dibêje çi dibêje? Mîrêm hûn her du bi hev biborin kaca cîhan bi hev bigorin ji xwe dinya bi dore dibêje. Dime mem çû mîr hate ciyê memê jar, mîr hate ciyê memê pêşvî dildar. Çavê memê kete alê şibaka hespa xwe dal dewsa payaka. Çavê memê kete alê zînê belaş destê xwe da fîl û ferezînê. Bi vî hewayî mîr şeş cera jê dibe. Mîr ku jê dibe dibêje bêje. Mexseta me tek keşfa hale. Em halê te kûç bin. Mexseta me ne xireta me kesma male. Em dawa malê gil te nakin. Tê dertê xwe ji min re bêje. Dibe bibêje. Hecî periya gudilê telbarî. Horî sîfet be melek misal be. Gel ez welayîqê xwe bibînim. Malê xwe bidim ez ê wê ji bû te bînim. Mîr bêje taşt. Bêje memê. Yani ku ya te dilê te ketiye weka dilê me be baş be layîqî me be ez ê wê ji te re bînim. Wetê ku navên wisa dibe ev mifsid bala xwe dê bê wellahî rewşa xirab. Hemen xwe dixe navê. Dibe mîrêm bisekine. Mîrêm min diya memê hebandî. Kêşek ereba lêv deqandî. Ji sera heta piyan reşê weka qîr ne layîq û bas û xwastina mîr. Pamî mifsid wisa dibêje ku mîr were xeleya memê biqehre û biteqe ser jî dikeve. Bê tanê wisa li memê eser kir. Xwe ji aql û fikrê bêxeber kir. Ku mîrêm qeneweyeka wî gotî. Morî mîrêm periya ku dilê misotî. Enqa ye, bilind e, aşîna ye, ji nesleka pak e. Her çendî ne melek e lê bi navê zîn e. Eşkere kir. Dibe mîr wetê vê ekê bihîst mîca mîr qehrî. Mîr vê xebera xilafê bihîst got ey gelî cindiyan vewestin. Ey gelî cindiyan rabin bi heybet. Da ez vîna bikujim bi îbret. Rabûne memê 300 nefer mem rabû bi dest û xencer. Dîwan tevlî hebû, tevlî hebû. Pîrekê jorê wara ware ew ke heta li yorî gotinekê pîreka mîr tê xwarê çarî serê xwe davêje navendê ku navend bisekine. Di wê naverê de bê Tajdîn û çeko digel birayê rabûn bi cümle temayî. Ve ey gelî cindiyan vewestin. Hûn bil cümle ne serxweşin ne mestin. Heqer çixas ecelê we bi destê menîne lakin ve gelek ji destê medîne. Ama heçî ku mîrê me bike emran em nabin manayê çi ferman. Vê tişê ku mîr emir bike em sekî nabîşin. Mîr rabû dest û lingê memê was Tajdîn wê demê mirina xwe dixwast. Mesela bir ayet qede. Davêjne zindanê zindan jî şilopeye ew ke memê lûr dimire zîn jî dimire li gorî gotina Tajdîn jî dibe ew mirin tercihotê bekotê saxmînî wî jî dikuje. Yani mesele vî hawaya mesela wayam dibêjin weka beko awan nefsa. Bekoya awan tê gotin, mifsid tê gotin vêka. Di nava xelkê de wisa tê gotin. Bekire, bekoye, mifside. Oxtê mirovekî têkeve nabera. Yani ew ye mifsid yani îca ev tedî roman e li gorî ku Ahmedê Xanê çûye salal wîrmaya vî Hindistan diye. Henek vêga dibêjin dibe efendim bekî weka romanê tedî honak be tiştî nakî. Lê rastiyê de newsaye jî yani ev jî dibe yani. Çimkî min wî sakê dibe mema çîroka me mûzî henek jî honak e. Cema Mosta ji we jî pirsim çîroka me mûzîn dem çi dibînin? Kîja motiv piranî Ahmedê Xanî bikar anîye? Yani bingeha me mûzîn de bawer dikim gerek tiştêm ku em nabînin ji heye. Ne tene evîne ne wisa çanda kurmanca jî dibînin bi her awayî. Rastî Ahmedê Xanî di me mûzînê da dibêje min ev mesnewiya xwe dema nivîsand tu kesekî kopya negirt. Yani min orijinala wî nivîsandiye lê em dizanin di çanda Kurdan da destana Memê Alan heye. Memê Alan. Memê Alan yani
کم زده دستانا ممی آلان و مموزین خانی چیروکاوی دشبه هبودن احمد خانی Akı mukhand alan hebu mesela Mamus. ممی آلان بله Bele, bele. احمد خانی هایاوی جه دستانا ممی آلان هیه دستانا ممی آلان خواندیه لورا دوردا جی مم هیه دوردا جی زین هیه سدی سد نشبه هبودن جلی چیروک دشبه هبودن آرمانجا احمد خانی نه او بویه کو چیروکا ممو زینه بینوار زمان yani çirokeki evindariye ez bir çiroki bejim bara gelê min pê bihesem. Yani gelek çîrok li ser evînê xwe heye. A dilê xwe xwestiye bibêje ev çîroka mem û zînê jî ji xwe ra kiriye behane. Di wirda mesela li gor mesneviye têşeya mesnevî wekî min zanivîsan diye lazim e em viyanê jî bibêjin Ehmedê Xanî de her ali da yekem kese. Boç yekem kese. Beriya Ahmed Xani de nava Kurdan da tu kese ki mesneviye ke bu Kurdî nenivîsandiye. Mesela eğer de em bahs bikin. De nava Kurdan da Beriya Ahmed Xani tu kese ki ferhenge ke Kurdî Arabî nenivîsandiye. Beriya Xani tu kese ki عقیده نامه که به زمان کردی ننویسانه یعنی احمد خانی او تشتی کو حتانی وقتاوی نهاتنه کرن او کرنه تنه اندکارم ببیجن مثلا دیوان اوی هیه احمد خانی ده جیانا خدا ده حیاتا خدا رو ننشتی دیوانک ننویساندیه لی وی چند هلبست نویساندنه پشتی وفاتاوی هنک عالمان ملایان لیکولینران رابونه دناوا گل دا گریانه و هلبستی وی جمع کرنه توف کرنه هندری پرتوکه کی و جوراج گوتنه دیوان خانی بخوا او ناوه هانی لدیوان نکر لورا وی دیوان ننویساندیه بری احمد خانی مثلا ملای جزیری دیوان نویساندیه یعنی لگور فکر من تشتی که هاتنه کرن وی او نکرنه امورنه سر مموزینه ده مموزینه دا ام mesela antropolojiya Kurdan dibinin. Yani çi antropolojiya Kurdan? Yani Kurd kine be gotina îro tomografiya Kurdan kişandiye. Milleti Kurd ji çi hez dike, ji çi hez nake, nexweşiye wan çine, merdiya wan heye, qalaşiya wan heye, anca em bêjin wek heviya wan heye, yekîtiya wan heye, tune yek bi yek di mesneviye da gotiye. A duyem çanda Kurdan bi awayeke zelal weke berbiçav daniye pêşiya me. Di cemaetê Kurdan da em çawa radibin, em çawa rûdinin, davetê me çawa dibin, em çawa dixwazin, lîstikê me çawa ne. Yek bi yek tê da gotiye. Mesela weke motif yekem em bêjin motifa aşkı daye nişanime. De memuzine da du aşkane. Yek aşka mecazi heye, yek şey aşka ilahi heye. Aşka mecazi ki jane stiu tajdin xwadgînin hev davet awan têkirin êdî ew diqede aşka wan diqede. Lê aşka mem û zînê aşkake ilahiye. Yani mesela gavaku zin diçe zindani memiş zindani der bixine be emru fermana mir edi mem ji aşk ji qonağa aşka mecazi derbasi qonağa aşka ilahi biye edi çavewi nabin laura ji bo wî evîn ji bo ew evîndarê Xwedê ye. Êdî evîndariya zînê daye aliyekî. Mesela em bêjin motiva gustîlkê heye. Weke di roja Nevrozê da çawa em bêjin çîrok dest pê dike ya roja Nevrozê bi tevahiya milletê cizîrê derdikeve geçtê û mem û tajdîn cil û bergên xaniman li xwe dikin û
و ستی و زینجی چین جلو برگن خورتان خوا دکن چین لور هبودن دبینن گستیل که خوا به هفرا دوگوهرن تابق وقتا ما belki terine kez naxazım burguli yani beşim ev motifa hani dert keve peşyame mesela vakem dizanın motifa ihaneti beko ihaneti dike mesela denava Kurdan'da bir parani vake beko illa'in yani ev ku hatiye درخستن او موتیفا درد که پیشیامه دی شکلی موتیفه دا ام دبینن کو اخانت خائنتی چاوا بیر نوا کردان دا ام فیری وید بن مثلا موتیفا بیرا جازو هیه وکه پشتی روژا نوروز مم و تاجدین و ستی و زین هودون واندا دکن نابینن کیه نخوشیه دکهون Pira cazu digere wan digeyine hevudun yani em dibine mesela Türkiye'de dibecine çöp çatanlık. Böyle. Yani em vi motive dibinin ku de navbera keçu xortan da çava vake posteci diçine te u navbera wan dikir em wi dibinin. Mesela em bejin em motiva merxasiye dibinin. Merxasiya Kurdan. Mesela dema sahneye ki memuzine da mir diçen neçire gava mir diçen neçire zin gazi Mehmet ke tinete divana mir tinete divana mir memuzin hevudun dibinin de be evar vakt çava derbast be farkı danının mir gava neçire te خبر دادن ممی دبیجین میر هات ام چی بکن ام چی نکن ممی دینت زینه دکه بنی عبا خواه و دشیرت بنی عبا خواه دا وکی ام دزانن دنوا کردان دا گاوا مزنه کی کت جماعتی او توایا جماعت را دبه پی خیر هاتن دیوی نو ریم لی ممی نبیره رابه ممی را نابه Meme rana be mir dibêje keko te xêret bo çi tu ranabî dibêje biborîne ez piçekî nexweşim lê reng û rûyê memê her di çew xirabtir dibe tajdîn fêm dike problemeke ye tajdîn bi mîmikên xwe ji mem dipirse mem tînetê dibine eba xwe da guliyeke zînê nîşanî tajdin de tajdin mezed ki roş keleke xarabe tajdin diçe mala xwe ji stiyera dibêje stî dibêje zarokê xwe bigrej malê derkevez agir berdi malê boçut bêt agir berdi malê te xêre bira dibêje mem di tengasiyê da ez mecburim mem xilas bikim radibe agir berdi de mala xwe dike fîgan û diqêre hawarê dixaze دوید اسنای دا بکود که به هندوج میرا بحثا زینه و ممه و روش آوان که ایدی جبر کو میر زیده تر جی تاجدین حس کریه نخواستیه لبکو گهداری بکه دراوه دی چه بر مالا تاجدین مثلا دبیجن یا از به کردیا ایرو بیجم دبیجه خلق آگر خاورا دکه با آوه از آوه خاورا دکم با آگر yani em dizanin gava liciye ki agire ki vedide ne var ya em avet serdat kunu vi xavrat kın le temirinin le mesela o kasat tişteki sabiye agir ve dixine ku bu problem çareser be yani vi avay memuzin jivi tengasiye xalas em dibinin ku merxasiye Kurdan çıkas merxasiye kembezine mesela Ahmed Khani Kurdan da cömerdiye de veke ta'i dibine. Ta'i serdema cahiliye yani serdema beriye Cenab-ı Peygamber da keseke ev qasa merd biye ev qasa cömerd biye edim pes nevi mirovun karabde. Mesela gor hine gotinan dibêjin da harbe da hinek müşrik dil tene girtince ariye bir Sılman ama
Cenab-ı Peygamber dipirse dibêje ev xortehanê kî ye? Dibêjin kurê tayî dibê wî berdin. Boç wî berbidin? Bavê wî ewqasa comerdî kiriye, ewqasa merdî kiriye êdî nay hesaba meriv bibêje. Yani Ahmedê Xanî duwarê comerdiyê de Kurdan dişibîne vî camerî. Ewqasa dibêje Kurd camêrin û xweşmêrin. Lê dîsan de antropolojiyê de mesela beşa şeşan da beşa heftan da dibêje Kurd bêxwedîn e. Kurd eger mezinekî wan heba, eger serokekî wan heba, xudan tacekî ba, wê demê Kurd ew ê ji vî rewşa nebaş, ji rewşa xirab û ji belengazî miheqeq ew ê xilas bibane der bikete bana. Yani li gor fikra min eger em milletê Kurd em Ahmedê Xanî dixwazin fêm bikin eger ku em mem û zîna wî tê bigêjin em dizanin milletê Kurd milletekî çawa ye. Yani yek bi yek xal bi xal em dikarin agahiyan ji mem û zînê bigirin. Mesela behsa eşqa mecazî dike, behsa eşqa ilahî dike, rexne li devletên ku devdora Kurdan dijîn. Mesela devleta Osmaniyan rexnan dike, li devleta Safeviyan rexnan dike, li Ereban rexnan dike. Yani dibêje hûn li me xwedî derneketine we welatê me kiriye qada şer û pevçûnê yani biratî ewhan ne lazim e hûn bi destê me bigirin ji me re bine alîkar falan bêvan gelek tiştan em dibêje. dikarin bêjin cur bi cur motif em dikarin di berhemên Ahmedê Xanî de bibênin. Helbet, Bi her awayî behs yani elbet. li ser felsefe jî berhemek der. Helbet. Li ser coğrafya jî. Ahmedê Xanî bi tevahî sê berhem bi xwe hanine wicûdê weke dîwan jî piştî wî hatiye wicûdê li ber destê me çar berhemî wî hene. Mesela dibêjin Yusuf û Züleyxa nizanim Leyla û Mecnûn falan bêvan lê ew çîrokên berê bûn îro duwarê akademiyayê de hatiye tespît kirin ku ev berhemanan ne evê ne. Mesela ez dixwazim piçekî li ser nûbahara piçûkan biaxivim. Em behsa wê jî bikim lê mamoste ez dixwazim ji mamosteyê xwe jî bipirsim. Kerem. Cudahiya berhemên Ahmedê Xanî li gorî alimê din li gorî we çi ye? Yani farka Ahmedê Xanî çi ye? Em çi qal bêtir li ser Ahmedê Xanî ew qas em disekinin? Bele. Yani ez bîbêjim Waktê ku meriv hare tiştekî vêga îro em vê bername çê dikin. Bele. Tiştek dilê bide hebe ez ê bê hemdî xwe wî çî derxmedir. Bele. Waktê ez xeber jî bidim. Yani ez pazinê te bidim jî ku muhibata me re hebe ez ê te başqa bidime tarîf kirin. Tune bedê te pazinê te jî bidim ez ê kêmasiyekî bêjim. Tiştê ku Ahmedê Xanê ji va alimê me Kurda diqetîne newet tewêtiya wî bî. Ji mineta we hele ji zimanê Kurdî. Ji zimanê xwe hez kirî. Tiştê ku wî ji wa diqetîne yê xala sereke ev e. Çimkî berî ji me got geriya ye. Nava Ereba geriye, nava Acema geriye, nava Tirka geriye, zimanê wa hîn bîye, rewşa wa dîtiye. Yani ji bo ku ziman jî zane dibêjin Ahmedê Xanî Elbette yani. bingeha berhemên wê gelekî cuda ye ji alimên din Yine ez ku bêjim. zimanê heneka nizam bî tinkarî halê wa fehm kî. Nikar fam bikî bele. Va tişta dîtiye Jiyana wan hayata wan. dîtiye li ew ka wî çûye binêre alimekî me Kurda din heye. İnşallah roşê ben sevî jî program çekin İnşallah. Şeyh Abdurrahman Aktapî. Bele. Ew jî binêjê feystandiye çi dibêje? Şeyh Abdurrahmanê? Aktapî. Aktapî. Aktapî gündekî dora bismillah. Bira çinarê bismillah. Tamam. Dibê ji kurman ji yêzê de şêrî niye welakin xerîdarê çendî niye eğer min bidîta xerîdarê qet kitêbam rewanka bi teşbîhê şet kilamê du Kurdî bi nezm û wezin wê bînim wicûdê kitêbê mezin welî wî iktifâ kir ji nezmê hemîn çikû kes nehin bêje min aferîn welî çûn me dîtin ku em bê kesin ji wê carekê kes bi me nahsin. Yani çi dibêje ez va ku imkan ji min re hebûna müşterî hebûna Ahmedê Xanî dibe ve bazar kesa de ji qumaş re xerîdar nîne dibe yani dibêje watê ku ji Mîr Mihemedê Katibiyya dîwanê
katibiya divana Amir Muhammed kiriye ya Amir Muhammed Bazili. Jür katibiya o kavi ki debe ez çıpkum debe kuvve kattı mire kurda bunay. Mine çıpkina pazın tam çıpçina başarı beje. Aham mala şadır mani akta beje vitişi beje. Yani hemen işte hemen mejiye. Sır zaman sakine, sır çandu kuldura o sakine. Çıma mesela medrese kurda em tev zanı ku sejura medrese kurda demen yani. Medrese mira, medrese tarikata o eko zaman emir Hüseyda meteda khandi evi sasala dawi. Medgu hacre faqiya. Akhفتن خروب كردي بو كتبات تبع عربي بري فيجاجمو هيمي نحو صرف عربي عالمي كردا داينه فيناكي احمد خاني تشما ايمت تشما ام زماني خنا نفسي يعني دناوا مالباتاوي Yani bejim bengaha nivîsandina zimanê Kurdî Ahmedê Xanî danîtiye. يعني بنجها وي ايفا يعني فلسفه ده ايفا بري ويجي نساندنا فقيه طيران بريبو Bele. ملايا جزري بريبو اما ايكو فيك اما شخور الراشيه ديوانك نسان دي Bele. اما وقع احمد خاين نفكرينه ام شماد مدرسه خد زماني رسمي ناكن كردي ياد دويا روشا دولتي هرمي يعني ام تفزانن كنت صالح 1512 ادريسي بتليسي شو اماسياي بياو سلطان سليم عثماني را هي بيمان شكريه سر چارخالا لفكرنا دخل عيدي كردانا دخل عيدي دولة عثمانية اي كردا و فيرجي بنا دولة عثماني و الشران دا عسكر بنا دولة عثماني اي عثماني شيء و كردا نافا خدا حكومتي وانا كسرب خو وكا قبول بك يعني وكا تعبير ايرو özerk federasyon و كرداج اريشه دربه بباريس سرفا خلال فكنه 26 مليون كردا شونه با يا سلطان سليم عثماني قلت يا ايران شعينه شونه سردانا يعني 13 مليون كردا شونه سردانا شاه ايراني تفاوت يحبسي يجوا زاوي بيه ميريس كيف زاوي شاب خو زاوي قاوت يحبسي ها ادريسي بتسي سرفكت يا تفقري شو اوكي بله بيشتي 7 سالي جا çaldıran kazançlarına bavrachune okusta qahira standına zamçı standına hatta rivayet de kebeki çıkar rasxana arasını zanım debi damaku ortaş Osmani qahira zaft kir xalife bısine debi komutanı ki memlukiya kota komutanı ki Kürt ko Yavuz rabu ko hat muhabin stara ko tiji torni Saladini yani Saladin hatta bir sikirti hati bir sikki Böyle. yemiş evj dava sakiye beki naras beşi لمصر يجي مفاتشة أمشيز جمع برسية إجا مسألة أفه مسألة تمامي مسألة أحمد الخمين نتويبية أما وطيكو فين التويج كريه نجات برست تبدأ Yani millete hoş, devlete hoş. حس كريه أما شيء عارسي نكريه مثلا Nicat perestliği ne kiriyor? نكريه كسر شو كو بكرنا ترك وعرب وكردا عرب جحسنا Ne bu? Böyle. شوية فيك أول من فيك داين بيجم على ما إسلامي ده دحب سركة مظن هنا كو دوستو نير تجوا حسكن يك عمر بن الخطاب يك جيجي سلاطين ايوبي Böyle. شما بلا عادله تواي درست بنا واي از بارك احمد خانيجي لغوري او كيتخما بير بازي بله Dikijan berhemen Ahmedê Xanî de em ev heskirina wî ewka wî dibênin mamoste yani te gotiya ji milletê xwe ji devleta xwe gelekî hez dike. ايش بك ابن Dikijan berhemen de بله piranî جرد مهب يا اتفاقك ذكر بكره مره انقيادك Böyle. روم وعرب وعجم تمامي همياج مرت كلها Yani de her berhemen يعني her برهمي يعني فلسفه احمد خاني تماما كرد var bir. Yani fikravi ramanın فكراوي رماناوي يا احمد خاني ان نجات perest bu. Böyle. Şimdi millet خو عسكريه ملت perver بيه يعني حديث پیغمبر ده بيجه ونحطا تشاستش خلقي خورج ملت خوره وني خدمتي بكن وني حزبكن بل في حسكن في خباتي لزراري هنا كده فرانك يعني كنت زماني كردي را خدمت كر جرى تركش تزراري نبي تش تركي رزرار كر جرى كرد وعرب يدش تزراري نبي السنر eve سنر نجات perestي وملت perver eve ملت perveri تشتكي بيروزه Böyle. خودي دايمر يعني زمان دانا خدينا يعني يرو آيات القرآن وحديث پیغمبر تفجي اشكرنا وزمان دانا خدينا ادفرد مخابن والله خو نظانم يعني جيكم لي بنقول انا بيتاخ باتماني حتى ده bazı sal berici el nava gundi xo darbas bum zaruki me tawab kurdi xaberdan Böyle. iro mukhabin tab turki xaberdan والله او مقاحت بس بزاف معزوندم خبرات حتى روس والله كيشما مالا دوستا كي خو
پیرکایی ترکی خبردا حواله کی مات گو کچه پیرکایی اسمه که ترکی خبردا اجی قهری مقوله پیرک جوز قطعه اوی باور کی کو براش دل بیشم دراستی ده بلا کو اس قهرانه با خمسات اس باور احمدی خانی جی اف yani eftişte Yani devem her tem ser zamanı koy ser çanda koy. yani çandu hep yani eşkere yani Bele. dar sır koka hoşinde be her Halime zaman kazanıbın. yani ku iro es kurdi ne afımız ne kurtum Bele valla. yani kuzmanım ne kurdiye ne vezne kurtum yani Valla Başka haber ne? atayım olmasın. Bele. Saat hoş. Ama bahsa him berhemen bakın. Bahsa nubara buçuk ucur bucur berhemen Ahmedi Khani. Lemedi sahip ki behna haber berdin. Ama naberaka müzik Yok, o kadar yebedin. iki ben. Keremkin. Ahu emman eşo derde ve dünyaya Çendes püştüm, çendes bürüme belaye Ahu emman eşi derde ve dünyaya Çendes püştüm, çendes bürüme belaye Çü dünya hep uçualar Ah emman, emman, emman Ah emman, emman, emman Ah emman, emman, emman Çi dünya hep uçualar Ah emman, emman, emman Ah emman, emman, emman Ah emman, emman, emman Brindar kırım, espri kırım vezeriye Heşmend bir gava evcuye beriye Brindar kırım, espri kırım vezeriye Haşmend bir gava evcuye beriye Ne sınavek ne dineri Ah emman, emman, emman Ah emman, emman, emman Ah emman, emman, emman Ne sınavek ne dinere Ah emman, emman, emman
Ahu emman eşi derdi ve dünyaya Cendes kuştu, cendes kırım belaya Ahu emman eşi derdi ve dünyaya Cendes kuştu, cendes kırım belaya Mala baba. Gelek spas dikim. Bele bînerên azîz di vê heftê jî di çarçoveyê de em ê berê xwe bidin Colemergê gundê Xenanisa. Li wir zivistanê tevî şert û mercên zehmet de jî welatî dev ji karê xwe bernadin û heywandariyê dikin. Kerem kirin bi hev re temaşe bikin. لعرضه نیو متره برف هیه بملان و بخزاقه جبو حیوانان امتینن پاش حیوانان برددن بخوا حیوان خوا عاشی دکن لقونتارا چیای سمبل جیان بزور و زحمتی دوام دکه لگند خنانی ساحکاری 10,100 متر جوریه لوی دره هوا گلک ساره و لعرضه برف هیه گندی دناف شرط و مرجین بزور و زحمت حیوانداری دکن گلوه که او دوش کار خو برنادن کار خو بدل و جان دکن هم دخبتن هم سترانان کیفا خوتینن دلدار و دل برینم چند سال است بگرم تنها بینم زینب özek به اصل خوش چلیه نافچه حکاریه جگنده گذرشیه 26 سالن کل خانه نسیه دجی 26 سالن کو حیوانداری دکه کدو امگاوی گلکه به حیوانداری زاروک خو مزن کرنه کارو بار حیوانداری به تایبتی لعدنگاری آسی گلک بزحمته ساعت 5 صبح راد بن و حتی ایوار به حیوان را مجول دبن در برینام ناره دلدار کچکا و شیلان هم آلیکاری دایکا خود که هم جیجبوه که خوش بکه سترانان دبیجه کار بزحمت هنک به جیه سان دبه حیوان خوی نورنی بدست خوا خودی دکن و الخونتارا چیای سمبله دنگ جنین عگید بلند دبه Lelenor, Lelenor, وز بفرم 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 Lelenor تو دلالی وز بفرا چاک اسپیمه Lelenor, Lelenor حقی ایران برفا سترانا برفی بگوتن نفسه گله خوش تگوتن براستی حقیقتا جی لچار عالیم ولید هوا پر ساره برف دباره Batman etiniz mi? بس بطمانتونه يعني أنقرة جي برفتي أنزاق وسكنة فازنا وسكنة وانجی گلک زحمت أردي ناقرة حقا جي قالكي هوا سرس بيجي هوا قالكي صار بو تشتابه زفستان جي خوشيان بيجن ولاتيه مجي تبي شرط مرجين زور ده ديسا جيانا خو دومينن و كيفو انجي جيم بيجن وان بمجارة خو دوام بكم ما مستشتب برسم بحثا أحمد خاني دكن بهر أواي ام بحثا برهمن وی دکن بسری دجی بحث کرد نوبهارا بچوکان جبو بچوکان جبو زاروکان دویساندیه او جی جارا اول هاتیه کرن به دست احمد خانی هاتیه نویساندن دخوازم سر نوبهارا بچوکان جی بسکتم ماموسته Ayşegül Hanım destور و بریا نوبهارا پشکن از دخوازم درباره مموزیری دا چند وکندن اجباریم کرم داربن از هیویدارم او سرمایه کود ولاتم بدا هیه به گرماهی احمد خانی برطرف ببه İnşallah. جبوکو ام جیه احمد خانی ده ادبیات کرده تثبیت بکن لگور من لازمه ام اوهاب فکرن جبو انگلیزان شکسپیر چی کسی چیه جبو ام ببیجن عربان سیبوی کیه جبو فارسان فیردوسی کیه جبو ترکان کاشکارlı محمود کیه جبو کردان جی احمد خانی اوه
Yani giringiyawi ew qasa mezine. Jivram karım fan bikeyim. Belê. Ehmed Xanê di malikek xwe da ji bo zimanê Kurdî wiha dibêje. İnaye nizam û intizamê kêşaye cefa ji bo amê. Dibêje min zimanê Kurdî rast û durust kir. Ev westandina min jî ji bo xizmeta amê yani ji bo xizmeta millete ez zimanê milletê Kurd sererast bikim. Mesela gelek temaşevanê me ihtimal heye ku di hişê wan re derbas bibe. Di serdema Ehmedê Xanê jiya da zimanê ilmê zimanê Erebî bû. Zimanê edebiyatê zimanê Farsî bû. Boçî Xanî bi Kurdî nivîsandiye. Yani Çaş bo Kurdî bersiva vî pirsê jî Vele. dîsan di nem û zînê da dibînin. Mesela wiha dibêje. Safî şemiran ve xarî durdî manendê durrê lîsanê Kurdî. Dibêje min yani ew şeraba ku bermayî ew ku hatiye meyandin û serdest e min dev jî wî berda. Min ew ku torta ziman yani zimanê Kurdî ji ber ku nebiye zimanê edebiyatê min dest avêt wî min ew bikar anî. Lewra zimanê Kurdî weke înciyan e weke durran e ji bo wî min hilbija. Dîsan dibêje boçî mesela memuzîn min nivîsan dibêje da xelq nebêjin ku ekrat bê marifetin be asl û binyat. Yani mesela em dibêjin ya kitêbên ku alimên Araba nivîsandine gelekin yê Tirkan hene yê Farisan hene yê İngilîzan hene kan ê Kurdan çi ye? Dohayê varê ez û kekê Mehmed Saîd em li otelê bûn Vele. ji min re got hinek kesan gotiye ka keko çi ye we heye? Xweş me re bêje kanê berhemê xweş me re Çawa bêjin. çi heye? Ehmedê Xanê bersivê dide dibêje da xelq nebêjitin ku ekrat bê marifetin be asl û binyat yani Kurd nezanin belengazin feqîrin tu tiştekî wan tu ne rexnekî bi vî rengî li Kurdan neyê kirin min ev berhema xwe nivîsandim. Enwaê millet xodan kitêbin kurmancî tenê di bêhesêbin. Yani herkes her milletek ewa wan heye kitêbên wan heye lê kitêbên Kurdan tune kan Kurd kîne. Ji bo ku viyanê nebêjin min nivîsan. Îja em vegerine ser nûbihara piçûkan. Vele. Me got ya di sohbeta xwe da di her karê xwe da Xanî kesê yekem e. Di edebiyata Kurdî da Xanî yekem kesek ku bi Kurdî ferhengek amade kiriye. Xanî mesela di nava milletê me da gelî kes hene rexneyan dikin. Ew filan tişt ew habiye filan tişt ew habiye rexne dikin. Ka keko dermanê wî çi ye? Em tedawiya wî çawa bikin? Bersiva wî nadin. Li Ehmedê Xanê rexneyan dike û çareseriya meseleyan problema jî dibêje. Ehmedê Xanê dema medresan da xwendiye mesela em dizanin ku di medresan da berhemên ku têne xwendin bi zimanê Erebî ne. Lê Kurd zarokên Kurdan Kurdî dizanin. û dema rast dest bi xwendinê dikin ê kanê berhemekî pêşiya wan tune gelo di zimanê wan da watiya vî tiştê çi ye? Dibêje han lazim e ez ferhengeke binivîsim. Tînetê ferhengeke ji 14 beşan 220 malikan kêm zêde hezar peyvên Kurdî û gel muqabila wî wateya wana Erebî têda dide. Gava em lê mêze dikin em dibînin ku yekem berhemek ku bi Kurdî Erebî hatiye nivîsanin warê ferhengnasiyê da. Du awayê menzûmê hatiye nivîsandin, sisê ji bona zarokan hatiye nivîsandin
çar em dikarin edebiyata zarokan bi vî berhemê bidine dest pêkirin û pênc û em dikarin bibêjin warê erûzê da pirtûkekî hatiye nivîsandin em bu wî şeklî bidine binavkirin. Mesela gava dibêje Bismillahirrahmanirrahim. Mebdeê her ilmekî navê elîm. Hamd û sena û şükranî ji bo wî Xaliqê Rehmanî. Ku fesahet daye lisanî, lisan daye insanî. Hindî selawatan hemî li Resûlê me yê ümmî. Ku bûne peyrevên diwî, Areb û Acem û Kurmanc û Romî. Ji paş hamd û selawatan ev çend kelîme ne ji lugatan. Em dema vana dibînin, em dizanin ku Ehmedê Xanî digel şairtiya xwe, edîbbûna xwe keseke dîndar e jî. Yani dixwaze zarokên Kurdan bi perwerdehiya dînê İslamê dest pê bikin. Lawra bi Bismillahirrahmanirrahim dest pê dike. Dîsan mesela hadîsekî Cenab-ı Peygamber heye dibêje ew karê ku bi navê Xwedê neyê dest pê kirin ew kara ebter e. Yani bêdawiye tu faydekî jê tunîne. Ehmedê Xanê jî li gor qineta min armanca wê jî ew biye ku di nûbihara piçûkan da yekem misraya wî bi navê Xwedê ye. Bismillahirrahmanirrahim gotiye. Her wiha heman tişt di mem û zînê da jî gotiye. Mesela destpêka wî ser name, name Allah. Bê namê wî name natemam e wallah. Yani bi wî jî bi navê Xwedê Teala dest pê dike û pesnê Xwedê Teala dide. Em mesela metoda ew ê mêze dikin, nûbihara piçûkan mêze dikin, em dibînin ku Ehmedê Xanî di serê her beşekî da nesihetekî berê gotiye. Mesela gotiye gelî xwendevanan eger hûn dixwazin bibin mîr, hûn dixwazin bibin alim, hûn dixwazin bibin zana, hûn dixwazin bibin serok, lazim e hûn bixwînin. Lazim e hûn dersên xwe tekrar bikin. û lazim e hûn di xwendina ilmê da bi sebir bin, bi aram bin. Yani mirov bi rojekî nabe alim. Perwerdeyeke, demeke, demajoyeke dûr û dirê jê ra lazim e. Mesela gava behsa peyvan dike ji peyvên nêzik ber bi peyvên dûr diçe. Yani di jiyana zarokan da kîjan peyv her roj têne gotin wana dîne tê ziman. Anca em bêjin mesela peyvên hemwatel pê hev dibêje. Peyvên dijwatel pê hev dibêje. Arman jê çi ye? Arman jê ew e ku ew wateya van peyvan di hişê feqiyan da di zihna feqiyan da bi awayekî hêsan bimîne. û her wiha mesela aqîdeya îmanê em dibînin ku mesela di nava gelek melayê men da alimên men da dibêjin lazim e berhemên dwarê dînî da bi zimanê erebî were nivîsandin. Ehmedê Xanî biye bisekin li vê deran. Naxêr, meriv dikare bi zimanê dayika xwe jî dînê Xwedê Teala hînî mirovan bike, hînî bi silmanan bike. Heta ewqasa pêşta çiye di aqîdeya îmanê da mesela sıfatên Xwedê yên selbî hene, sıfatên wê subûtî hene. Her camêr an jê her canik nikare wergera wan bibêje. Nebêre bibêje. Li Ehmedê Xanî mesela semî, basar, irade, kudret, kelam, tekvîn evana yek yek wergerandiye Kurdî bi Kurdî gotiye bu vî awayî xwestiye zimanê Kurdî têke zimanê fêrbûna, hînbûna dînê İslamê. Yani hakikaten em dibêjin ya çalekiyeke geleke mühim Ehmedê Xanî kir. Yani hişmendiya wî îro ez bawer dikim bi gelek kesan ra nîne. Mesela îro jî hine kes dibêjin yaw em ê çawa bêjin mesela semî bîhîstin
emi çava bejin bîstin emi bejin semih basar emi çava bejin dîtin emi bejin basar yani gava ku tu bibêjî dibêjî ihtimala te afarozî bikin bejin kurot din derketi ev çi mesele tu dibêjî li Ahmedê Xanê ev tiştana yek bi yek gotine İca aneka çava tesiri yani ligori nerina ve mamosta Ahmedê Xanî li vê heyamê çava tesiri edebiyata modern ez bêjim dike. Anjê tesir dike gelo. Yani mamosta got êdî li medreseyan de Ahmedê Xanî kes dizane. Di jiyana modern de herkes Ahmedê Xanî zane. Xebera me ji Ahmedê Xanî heye lê çi qas em zanin? li gor fikra min Ayşegül Hanım duwarê vekolînan da li ser zanayên Kurdan alimên Kurdan bi piranî vekolîn li ser Ahmedê Xanî hatine kirin Gelek kes merak dike yani. lê ev tenaquzekê nakokiyek heye li gor fikra min yek we her çewt hatiye fêmkirin sen Ahmedê Xanî ye Çima? mesela kesên me yên dîndar Ahmedê Xanî aliyên wî yên dînî derxistine pêş Belê. tu alaka wan bi fikrê wê dina çênebiye yani tabi ji bona her kesî nabêjim bi gelemperî dibêjim Bi rastî mamosuz gotnata qut kir min jî min bi wî awayî Ahmedê Xanî min nas dikir. Berî bername min jî lêkolîn kir. Ji bo bername baştir zanibin. Midît ku aliyê felsefe, aliyê coğrafya yani bu her awayî nûbara biçûkan bi ferheng nivîsandî bir her awayî nivîsê wî berhemên wî heye. Hakikaten jî veya tiştekî mühim e yani te gotnanî li ser tiştekî mühim ez bêjim. kesê ku seküler jî Belê. zêdetir aliyên wî milliyet perweriyê derdixînin pêş yani di memûzînê de beşa pêncan şeşan û heftan dixûnin êdinê naxûnin û li gor fikra min Ahmedê Xanî edîb e alim e şair e filozof e û hukema ye lazim e em bawayekî objektif van her aliyê wîn yek bi yek fêm bikin îjar ew kesên ku yani de her edebiyata de edebiyata Areban da jî de edebiyata Farisan da jî de edebiyata Türkan da jî û de edebiyata Kurdan da jî eger roman nivîsek eger şairekî modern bixaze helbestekî baş binivîse romaneke baş binivîse çîrokeke baş binivîse teqez lazim e haya wî ji edebiyata Kurdî hebe lazim e Melayê Cizîrî nas bike Feqîyê Teyran nas bike Ahmedê Xanê nas bike Melayê Bateyî nas bike lewra em li her tişt li ser koka xweşîn dibe em jî li ser koka xweşîn dibin yani ez dibêjim ew kesê ku memûzîn nexwendiye Melayê Cizîrî nexwendiye Feqîyê Teyran nexwendiye Rabiye helbest nivîsandiye helbesta wî mîna masiyê ku ji avê derbike li qeraxê behrê bipirpite li gor fikra min bi wî rengê ji bo wî em şairên Kurdan yê modern roman nivîsên Kurdan em dibînin muheqqaq em şopa Ahmedê Xanî Melayê Cizîrî di romanê her kesî da dibînin kêm zêde ê ku nedî dibe jî tu nebe nexwendibe jî tê wateyê ku belkî xwendevanên wî berhemê gelekî kêm bin ji bo wî em mecbûrin Xanî bixûnin em mecbûrin Cizîrî bixûnin êdî ji bilîviyanê tu rêyekî me tunîne İnşallah ciwanên ku an jî dixwazin de kesên ku dixwazin bibin nivîskar helbestvan İnşallah. me temaşe dikin mamosta îşallah hûn jî ew bername jî ji bo wan bibe mînakeke İnşallah. mezin ez bêjim û dixwazim me xizmeteke piçûk kiribê jî em bextewar in İnşallah mamos em dikin yani teqez em dikin ez waya zanim Elhamdülillah. em dikin yani ez gotine dixwazim bidim mamosteyê xwe jî hûn jî mamoste serokê komeleya Ahmedê Xanî ne dixwazim behsa komeleyê jî bikim mamoste hûn wek komeleyê hûn kîjan çalakiyan dikin armanca we çi ye gole Zahat xas ku divê pirsêj min em behsa we jî bikim mamoste berî ku ez hûn çi dest pê dikin çi bikim nakin baş e berî ku dest dikim tişek mamosta gotiş xwe tevcihê xwe de ne belê gelek jê bijî sûd girt
بله. از سروکی به کمال مواد چند سال موقع کم به مزاوی روز ماماسا سود کرد وگا ادوی بیجم احمد خانه بیجا 24 عیار کرده 24 عیار کرده اولداره 24 ayar. اولداره مسلمانه بله. باوریا کرده شمی بنیره المجیه کرده دیروکا کرده بنیره اول دا این بری هر تشیش کرداره تی و ناکل دیروک میته بینی بینی علمه کی مصری افمی شناوی او پرتوکا گود به یتیم امت اسلام دیه پرتوکا کسا کردارستان دیه او دو بیجه به ایرو درو حالاتا ناوی ده اولداریا هری باش مسلمانیا هری باش یا کردایه şimdi Kurd bu Xuda İslam etkin. Ne bu berjevendiya milli etkin. İşte Ahmet Khane jib vi havay. Ahmet Khane yani bu Xuda yani vitişi gotiya şey size ne xwastiye. Yani ez feka şair kavicid bugün meralde benim jedver de behevid be. Ku ve şairet xuyna piştre ez verim ser kumel batmari senavi Ahmet Khane çik ez vi feka kılay bejim. چه بجا سری او که خود ویجی بران سیدا بکی مجبور کرده سری نوباره بچو مثال بجا دبی حجب زاروکی کردات بجا زاروکی بچوکا دبی حتی کو دور و درسان نکی تکرار و مصروف دو دنیای تو نابی نه مشهور و نه معروف نوباره بچوکا ده یعنی بجا زاروکا درسی خود دوری خود تکرار بکن کون مشهور احمد خانه از باورم چه گیبیوی بده چیز بجا گرگ و مهب یا خدانک عالی کرمک و لطف جانک اف جنسی ببال لبال وی معمول yani bu yek sahibi nam necere hizmet kirna ev naqdi bibal bu win maqbul ev eseri min elbawi maqbul ditana min necere okey kirna min de alama kelame mevzun ali bikra liban egerdun ve kalama xwe vatişi min milbare dünyayı raxstana ku mazna ki mebuna Ali karib danamın yani. Binave ruhi malay ceziri بپی فقیه بکری علی حریری کیف کو ابدا فقیه طیران حتی ابد بمانا حیران شبکم کو قوی کساد بیزاره نینش کو معشر خاری داره اوکی مثلا یا ویدی ایجام برن سر خباتی مل باطمانه مجموع احمد خانی سر ناوی کمالی مچگریه چند ساله ما 2011 دمزران افصالا 15 سالا 15 maşallah saat خوش مواسي صالح اول ما تشجي زعف دلال كده زي قوي خبات جوار بيجم کرم کن مجواليه باطمانه دستور ستاند الولايات باطمانه تبي نافشا بينش حب نافشا باطمانه هنا زبارم شيس حفتي حبليسه هنا نافا خواندا كاري ليسي ده ما بيش برقاش ايري كردي بكر بس تمام مكتب ara ليساره Afiş standın mebel mektebi ve adalakan mecmua mustara got peşbirk ve Kürdi şiir ve Kürdi be. Bele. Mijar serbest o her ikim çar kıta her izide jevkas me periyodani uni vaşira çekin vaşira medane hef hesale jar ki me vaşira kira pirtuk me fiya istejara pirtuk çekir ija me ve çavat kir. Me avul destur jwaliye Batmanistan. Pişik me destur stand مج وزيرتا پرورده هجی اوستان آگاهیستاندن کمهرنا مکتبا ما افیشه خود شکریم چون با مدیریت تمام مکتبا ما افیشه خلا مکتبا دالقان ما ما مسته هجا و قدرلن نبون کجمره بنا علی کار ما دم اقدانی ما گو حتی سیمها و نوا شیری کجمره بین شمره هات مثلا سال اول بارم 240 حب هات سال دو دورات صدی هات بی هوای هاتن مثلا بيجي اف ارتف هاتن ميدي لجناك او تشيكر يعني جوري هيت يك تشيكر مجوا هلبستا جه البجارت اي يك يمين دو يمين سيمين مثلا اي اكيد دوستي مهنا قرومي باطماني وك بلديه وك والي وك مرج اوجد بنا سبونسور علي كاريد دانمه مثلا بلديه باطماني بالكسارك دا والي تشتك دا ددان قو هنا سازيا دانا جي مجبا خوش حوالا مثلا مصرفك جفير لازمه يك دوستي ما بالكسار دا چار پنج حتی هفته me nivzerk da, çarik zerk da, hatta fazla bir sahibi mekhalat da. Tişteki imzah keyfam hat, ev hülbest u şiriye kudadın sadi şes hafte keşke mebun. Ez ve zaf keyfam hat, kuku keşke me juan va ukatsin bir keyf hoş bu. İcab peşti ku me evde juvandın, u me yekemin diyemici me hülbet ev tkirme, eşkeret kirme, kıfst tkir. ما شبكة شايل دار تخست
me gazî dengbêjat kir, me gazî çîrokvana şanoger, çîrokvana şanogerat kir, me hinek û parlamenter û kesayetê siyasî usul me vedxwand, li partiya me nenirtiyen şer partiya şer sazî re me çan dahatin jî. Me şeveka wisa xweş li dar dixist, ew jî heta deringê şevê dengbêjê me dihatin, şanogerê me dihatin, kesê ku diaxivîn û ew zarokê ku dibûne yekemîn duyemîn jî ku derfetin wê şîra xwe dixwandin. Heqîqeten yanî meriv ancak bivîne atmosfereka zaf xweş bû. Me gelekî zaf xweş kir. Lê mixabin piştî ku ew dibên çözüm sürecî dibêjin ya. Bele. Ew xira bû, piçkekî navend xira bû, me yî destûr nestand. û hinek Araka hûn kîjan xebatan dikin mamoste? Ên nû ez dibêjim yani. ez ê Herî gorim dav. ser wajî. Piştî vaja me çit kir. Me piştî vî bilêvê me çit kir. Mesela bêjim salê me deha panel derdixist. Ahmedê Xanê, Feqî Teyran, Evet. Saîdê Bilûzzaman, Saîdê Nûrsî, Sermalayê Cezerî, me ser vajî me hinek kesayet tanî, me ji başûr tanî mesela. Me ji wê parlamenter tanî, me kesayetê zanet tanî. Li wê gorî mesela me ser Helepçe panel çêtkirin, em hê jî çêtkin lê bilê ana kêm biye. Mesela hengî me 500 însan tanî, wala îro mane 500 hebî yanî. Wetê ku rewşa siyasî atmosfer nexweş be, xel piçkekî xwe de paş yanî. Geçî her çiqaşî em siyasiya re em weka hevin yanî. Bele. Tamamê partiya re em weka hevin, em çine tamamê partiya siyasî. Em vê nake ew nakin. Em nakevin bin bandora partiyekê siyasiyekê. Şu Ahmedê Ana, Xanî Komala dewlemendiyeke Ahmedê Xanî. kurmancaya mamoste. Partiyeka kurmaca ya gele yani. Ya xelqê Kurd e ana masrafê xwe em dikin. Aidatê xwe em didin, ezim hevalê min yönetima min. Yani ev fikir ji kê de hat bîrava mama? Hûn ji berê Kur de derket. Ahmedê Xan ev ji kur Yani derket. ev jî hebû li Batmanê zanî nûbihar heye. Nûbihar weşanê nûbiharê hene. Bele. Pirtûkê mijûr dertê. Bele. Rahman Xwedilê be Ezzedîn Yıldırım Hoca me wî nas kim. Şexsen wî nedît bû. Pirtûkên we hene. Pirtûkê me heşt hebene. Heşt heb. Romanê Kurdî ne dîrokî ne. Romanê Kurdî dîrokî ne. Min neqlêdim xwe ranî bola vê qelim xwe binekiştim. Herî dawê me behsa wan jî bû. Erê me basa wacîb. Îca nûbihar me li Batmanê dernek vekir. Ser navê nûbiharê me dernek vekir ku em xebatê Kurdî bikin, em dersa Kurdî bidin. Me vekir me kir jî. Belê cara paşî me hatine wê estekê. Cara paşî çawa be nûbihar bi zehra cemaatî ve girêdayê. Ew rê nûrjîtî heye dûrde. Yani ne ku ez dostê me ne hevalê me ne. Fakat em her tişî weka xwe nikar bûn bikin. Dema ku em panelekê çêkin gere me destûr jî jor bixwazin standana. Bele. Em ne bi serê xwe bûn. Bele. Ji ber vî Şevvaja hawayî Westayê. parêzer hevalekî me parêzer hebin Nûrî Mehmedoğlî. Bele. Serokê nûbiharê bû em hev civiya me got hela bixwedê wisa çê nabe. Em destûr ji ve hevalê xwe vir bixwazin. Em harin ji komeleka ser navê Ahmedê Xanê bikin ku em serê xwe bikin. Eva mesela paza salat beşdarî vê televizyonê dibim, hene televizyonê din dibim. Em panela çêtkin, em her çî bi serê xwe çêtkin. Bele. Mesela ku wetê ku em li nûbiharê bine belkî piçkekî ji me re yani ew jî li gorî xwe mafê wa heye çimkî ne Batman tenê wan. Ême Komala Ahmedê Xanê ana li Batmanê heye li vayê dijî. Tenê li Batmanê çalakiyan çêtkin an jî li her derê Tirkiye Ême li Batmanê ye. Tenê li Batmanê. Batmanê ama li Ruhayê mesela Urfayê Yani ji Komala xeynî Ahmedê we Xanê. jî komeleyên Hene. ser Ahmedê Xanî hene ne? Ahmedê Xanê li Ruhayê heye li Urfayê. Li Wanê heye. Bele. Têkiliyê me bavira hene muxabin nezaf xurt. Yani hûn bi hev re mesela çalakiyeke mezin hûn. Çalekî yanî me berê wî jî dikir. Mesela wa wetê ku me ew got, ew wetê me ew şîr pêşbir ku me vedkir. Mesela ji Ruhayê, ji Mêrdîcler û dorê me mêvanê me dihatin. Me ji wara gova çêkî me wisa heye. Me wanaka mazûrvaniya wat kir. Dihatin, dikirin. Lê mixabin îro ew kêm bûne. Makam ku rewşa siyasî ku xirabiye, ana ew kêm bûne lê dîsa jî em dewam dikin. Ana vêga do pêr wetê şevara gom gozêharim. Gola em biçûk bûne lê navê me hêj namazine. Navê me Ahmedê Xanê navê me mazine. Welew mişxwara got hevara. Welew mi got ez û em yönetma me em pên bi em her pên jî mînin. Em ê vê komelê bidomînin. Em ê dewam bikin çîmî navê Ahmedê Xanê mazine. Bele. Ola yani şu xwetir ava mesela wam hatine vê televizyonê îro va me navê Ahmedê Xanê îro me 100,000 xelqê pela kir. Me ev jî qên ne hindike yani jî xebateke. Bele. Em ez strana godar bikim mamoste Kerem. dixwazim hîn li ser komeleya we li ser xebatên li ser Ahmedê Xanî jî bisekim. Dixwazim behsa wan jî ji me re bikin. Bele. Em ez strana godar bikin. Kerem. Herî dawî em ê paşê dîsa dewam bikin. Kerem kin. Belê Kerem.
Sallana sallana tüçü serave Yıkamış esmabını gaye bertabe Sallana sallana tüçü serave Yıkamış esmabını rahe bertabe Bir öpücük isterim hırrate bave Yabancın değilim püzmamadım ben Dibejina bejim imanetem ben Söz vermiştin dilber çıkmadı hati Yabancın değilim püzmamadım ben Dibejina bejim ibadetem ben Sallana sallana tücvür dahati Aşkın ateşi lavadle menketi Sallana sallana tücvür dahati Aşkın ateşi lavadle menketi Söz vermiştin dilber çıkma ne hati Yabancın değilim cirana tembel Dibejina bejim ibanetem ben Söz vermiştin dilber çıkma ne hati Yabancın değilim cirana tembel Dibejina bejim ibanetem ben Baskım Malatava. Saat hoş. Belem devam bakın. Mamostacı baskır, mamostacı ko seroke komele Ahmede Khaniye. Li walat deme li çar aliyen walat li ser Ahmede Khani edi khabat tenkirin, komele tevekirin, çalaki tenkirin. Yani dve ku jbo kam alimen ko nas bakın jbo edebiyata Kürdi ki çıkriye, ki can hüner derxistiye hole jbo man baştır zanibin. Her tim khabat tenkirin. Bu inji proje ku amade kırma mosta. Proje ve tişte ku ez zanim nezi peset alimin Jiyana nezi peset alimin Kürdi heye navsa. Mukarım basa ve projeji bakın her davi. اجي وكي كيكي محمد سعيد ابي Unje hevya ve از قالك ممنون تجي اب صابرسي برا تماشاوان مج خبر جي مساله هبن Bele. Ayşegül Hanım problemi kime kurdan ava heye em jiyanu berhemin alimin kurdan başını zanın. Melay Ciziri çıkırıye, Ahmede Khani çıkırıye, Fakir Teyran çıkırıye em başını zanın. Boçi dınava kurdan da benavi tezkiretü şuara yani tezkiretü şuaran da zedettir jiyanu berhemin alaman teyne nevisandın. Nava Arabanda geleke bir navu denge. Nava Farisandın da hakeza avkas bir navu denge. Li mıkhabın navu me kurdan da ev problemek var. Yani van salin daviyen net eda berhemin bir rengi ne hatine nevisandın. Ev proje hani براستی د 2014 دا میجه مرا درباس بو مو پلان سازی او چیکر د نافدار 2019 و 2024 دا از لسر خبتیم از اوها فکرین من جیکی محمد سعید آبی را جی دو ایواره گوت مگوش کرم آخر توی جیانا خواه بشینه
جبر 200 سال شوندا 300 سال شوندا اگر کو دنیا هبه نفشین می نون گاوا رابون گوتن که محمد سعید مروه که چاوای جیانه که چاوا در باز که چی نویساندیه با آوایی که تکوز با آوایی که راست و درست برا آگاهی آوان جیانه ته هبه جبو وی من برهم آماده کر حتی وی گاوه نزیکا 500 شخصیتی من حیات آوان نویساندیه 500 شخصیه بله من ناوی برهم آخوشی عالم ادیب و شاعرین کردینوس اف پروژه دوام دکن و حاضر آماده یانه که مامسته از برسوی بدم من دستپیکا پروژه خود شرطه که اوها دانی مگو او کسی کو از جیانا و دخم برهم آخواه لازمه هر کم برهم کوید کردی هبه من او شرطه دانی یعنی مثلا گلک عالم من ام بیجن که سعید آبی گاوادن گوت مثلا زمخشری مثلا ابن الاسیر نظام گله کسی دنی مثلا یه همدم یشار کمال اوانا باسی لخواه کردن بله لمخابن جه زمان کردی را خدمت نکرنم به کردی برهم ندانم جبوی من گفت او ناین حسبانن و که ادیبین کرد از وانا نخمه برهم او جامعه که آنجا جانه که دما دوی برهم هم فکر برا بزانه به کو بینا کردواری جیتیم جبوی من در دوره 1100 روپیه و که دو برک ام فکرین آنها جلدا یکم ادیتور خان قدان جلدا دویم بردست ادیتور بخونه مدایه و شانخانه پیونده او دنابرا دو مهانده احتماله در بکیفه بگیجه بردست خواندوانم به تواهی خورو کردیه و به چاوه که اکادمیک هاتیه نویساندن یعنی به بلگه هاتیه نویساندن او تشتی که و که گوتن و بلگه وان دست مداد تنه حتانی دست مهات مخواه جوان آگاهیان دور دا آگاهیان که تقز راستن مخواه لوان آگاهیان گرد و برهم آخواهش به رنگ آماده کرد. آرمانجا و چیه ماموسته به وی پروژه؟ یعنی آرمانجا من او کسی که د قنجی که تاری دا د مدرسان دامانه د گندان دامانه د باجاران دامانه و گله خدمت کرنه لی مخابن هاتنه جبیر کرن مخابن جبو کو از حرمت تاین آخوان نیشانی جناب وان بدم از جیانا وان بنویسینم سبر روژ امرن برا او نینج بیر کرن 200 سال شوندا 300 سال شوندا دما گوتن ادبیاتا کردی دا کانه کی هنه برا برهمی مذهب کن بگن که کو بسدان عالمین کردان ایکو بو کردی نویساندنه هنه لی عایشه گل خانم من جو خدای خواهی مزن هر دم او دعا کرد مدگو یا ربی تو روحی من نستینی حتی نکو من او برهم آخواه قداند ایرو 1000 جاری از سپاسی آخواه نشانی جناب خدای خود ددن کو او کر نصیب من و من برهم تمام کر دا بردست چاپخانه لی از دخوازم بانگ هفیا وی نماموسته کو خلاص به اما روژه لسرویجی پروگرامه که آماده بکنی شما بخوازم از بانگوازیه که دخوازم لتماشوان همکن به تایبتی لعالم ادیب و شاعرین کردی نوس بو کردی نویساندنه مجیانا گل کسان نویسانده لی دبه که مجیانا که گل کسان جی ننویسانده به تو آوایی ام به پیش داراز یعنی ترک بیجین ön yargı ام tevne ger yani yan haya mece tünebi yan habara mece tünebi yan jî me agahi destine xistine nivîsan eger ev camîr û canîkana jî agahiyên derbarê jiyan û berhemên xwe de ji me re binivîsin di navbera du me teqez em wan agahiyê wan jî fêxin nava vê berhemê bi rastî heqeten karobareke gelekî zehmet û xweş gelek zehmet me beriya sê hefte باوردکان جی مهک جی بکی در باس بیا مروجبین اسکان جی کر میوانه خو او جی جنین کرد این نویسات نرمن دابو هفدو لسه مسئله لیکولی نکربو حقیقتا جی مرا پرتکان دنویسنن چند سال در باس به لی جار جاران تنج بیر کرن جبو وی که جی کارن کوندکن حقیقتا جی گلکی بقیمت ساعتا و خوشمامون براستی yani mesela من ساعات حفت سبيدة تسبيد كر حتاني واري از دخبتي
keçek min heye helin carak izmi persi go babo bu beje keçamın go ders hatta kenge de qade خودش bu keçamın kenge azmırım ve demet qade زارۆک جارە باێم ئۆختی پر دشوە بەریاوان دکم ڕاستە. ئەم کەچک باێمەش بۆ me پر بقیمەت ئەزوو سابێژم بله خودش rast. بەرە بهێلە Vallahi ئیشاڵ ava. ئیجا مامۆستا پر ئۆختێمە لەما لێ هەری داوی ژوە ژی بپرسم ئیش بۆ ئەحمەدێ خانی باش وەرە فامکردن باش وەرە ناساندن divê kîjan were xebat were kirin mamosta wî jî aneka li batmanê çalakiyan dikin lê tevahiya Tirkiye li her bajarê divê gerek êdî ji bo nasandina Ahmedê Xanî xebat were kirin lê hûn çi difikirin li ser vê mesele em bi dest pê bikin mamoste Olas veka ez bo vê ciwanên me zarokên rast me yani ez vî bêjim ji bo ku îro zimanek winda nebe çand û kulturek winda nebe lazim e bi çeka wî zimanî hebe Bele îdareka wî zimanî hebe îro we ez komelekim hevalê min hene elîkarê min hene el pêşiya min hene el peyê min hene heta ciyekî em karim heta ciyekî karim ji bo ku zimanê Kurdî çand û kultura Kurdî wa sedek ez û mamosta behs dikin ku winda nebe gere bi çeka wî şebe gere weka wî hebe yani em heta êvarê ez bi şexsî çê nabe tişt na em şexsî çê nabe lazim e weke keve rastiya Xwedê min got berî vêka ez razim et dixwazim çikekî basa xebatê xwe bikim yani min kerem kin Pirtûkistan ez wê Kerem bilmezê tamam. bilmese meselê binêrin Ayşegul Xanim sala pêncî û niha de min dest mekteba seretayî kir îlkokul yani ez sê roja çime mektebê peyvek bi Tirkî nizan yek peyvekê nizan mamoste navê zarokot xwîne navê min naxwîne ez nizanim bêjim öğretmenim çima navê min naxwîne ez hatim malê kekê min ew sal mekteb qedan û dest mekteba seretayî kiribû pênc sal ji master bû kekem celal ew jî ana lêkolîker nivîskarekî baş e ew üniversite xwandiye min üniversite naxwandiye got keko navê min naxwîne got bêje öğretmen benî qeydet ev hevok bi midaj berkirin heta sibêm gotiye serê sibê ra heta mektebê öğretmen benî qeydet öğretmen benî qeydet ketme polê min got öğretmen benî qeydet min qeyd kir ez bim mekteb sala sisiya pola sisiya ez bûme serekê Pirtûkxanê nava sê sala de ez bûme serekê Pirtûkxanê ku min ji xwandinê hest kir dema min mekteb qedand 650 de navê min li mektebê dîroknas derketibû aniha jî ku vêga hevalê min lî mektebê hingê min dibînin behsa dîroknasiya min ku min ji dîrokê hest kir ji berê de te yani ji nivîsê ji xwandinê min hest kir ama derfetêm tune bûn îja min roman çawa nas kir el askeriyê me tabii sar me kurê ewil çavên Pirtûkal kitabat geray ez çûme Pirtûkxanê min geran Pirtûkê kete ber çavê min serê aske Bozkurtların dirilişi weka xwîn me çi ye min xwand roman e xweş bû çîrok bû dawa xwedê ya duaye Bozkurtların ölümü diriliş di Pirtûkên Bele min xwand xweşa min çû ev çine got yaske roman nivîskarê wî ki ye Nihal Atsız zanî ku nijatperestekî meşhûr el Tirkiye bele bele ez Pirtûkîyim roman nas kir me bewkavî roman nas kir nava demê de îdî tabî fikrê min ku ez Pirtûka bilîsîm heye ama hange nifîsa Kurdî qedexe bû dinot û yekê de dema ku qedexe ster zimanê Kurdî rabû û şevê ji mamosta re jî got duwa sala de diheb siyasetmedar yekî Tirkiyekî Kurd derketine televizyonê ê Tirk gote ê Kurd goka çî wê nivîskî heye çi romana we çî we heye ew roj xwe re fikirîm min got ez ê xwayînî zimanê Kurdî bikim nivîsê tabî nivîsa Kurdî bikim ez ê binivîsîm Mrasa aydın mamosta aydın hebûl Batmanê qursek vekir em çûne qursa wî nakî û nûbihar jî ew kovar derket ew jî xwand û me dest bi nivîsê kir min jî ja min ji xwe re romanê dîrokî bijart ez di car sê car hatime vê televizyonê vê ekranê dewleta Şedadiyê em kiriye roman dewleta Merwaniyê em kiriye roman Hayata Silahedîn Eyyûbî em kiriye roman serê ê ku zanbin serê xeta em ji xeta Sûriyê re sinirê Sûriyê re alê me kes nabe sinir xet bê serê xetê binê xetê binê xetê Tim Kuriya trên dûra derbas bû bele xel çûrê qaçaxî hat eviye min got serê xetê binê min gurî romanek nisan diye jiyana Mustafa Berzanî kiriye roman jiyana Şeyx Abdurrahîm kiriye roman gelek çîwstan nisan diye îca vêga ana jî destêm de ew xebat hene yani ez vî bêjim ku ez heta sibê jî basa Ahmedê Xanê bikim em vêga dikin tamam em senavînakî xebata dikin em ziyareta dikin em afîşa dadileqînin em çine kurê em dêm senavê Ahmedê Xanê hatine
ام چنه کیجا تعزیه ان بین کمال احمدی خانی هاتی تعزیه حتی من بی ام وینا وی حید کن اما اوی حتی جیک ونهرهبن ان شاء الله مامۆستا ساتناوە خۆش بس مخابت ئۆختێ منەما حتا سێس پێ بەس ئەحمەدەی خانی بکن گەلێک مەمنون بزاف خۆش بۆ خلاصابە سەرۆکی کۆمەلەی ئەحمەدەی خانی مەحمەد سعید تەمەل gelek spas mamosta. Geleki memnun bum, geleki keyif hoş bum. Geleki hoş bum. Habdu naskır iro. Gotna kavaya bir davi hebi un karm bejin. Bula gotna davi ezvi bejim. Ez hevi me ku iro henek khoyil vizma gere em kurt hala bangamış dahi karaj dahi ke juanare ez hevi jwetkim. Ez hevi jwetkim. Dmala khoda bzariki khorab kurdi xabert. İnşallah. İnşallah. Bangam davi eve. Saat hoş. Akademisyen Zanîgeha Van 100. yılı Profesör Doktor Nesim Sönmez. Gelek spas tıkılmış bu agahiyen ve bu mevandariya ve mamosta. Gotna kavayı bir daviye bir vunjit karım bejin. Ayşegül Hanım ez dixazim heri daviye viyane bejim yek eveku biradet şey temaşevanı meda ev nemine yani Ahmed Khani keseke hiç nicat perest nine. Bele. Ev mühime. Yani henek galati tefhim kırın. Ahmed Khani haskeri milleti khoye, hizmetkari milleti khoye, le hiç merveki nicat perest nine. Bele. Jiboku em Ahmed Khani baş fem bikin, lazım dayiken me, baven me, dmalin khoda, bizaroken khara bi Kurdi, bi akhivin, و لزمان احمد خانی خودی در بکوین نهیلن کو زمان احمد خانی بمره وکی دنجی دزاننگه هنده حقیقتا ام به در فتره کو بشین کردی لزاننگه این کو بشین کردی تده هنه لسر احمد خانی جی لسر سترکن کردان اندنه جی خدمت گله که باش تکن برا ملت ما هایوان جوان خباتان هبه و لوان خباتان خودی در بکوین و بگرن و بخوینن. Saat hoş mamosta. İnşallah program bebeminak. İnşallah. Vunji her haben inşallah. Saat hoş. Stramej Gülay İncaz. Malata var gelek spas tıkım. Müzikşen Ali Ekber Ergün. Haluk Devrim Keskin gelek spas. Bele binere naziz me ve hafteci bernameyên xwe bi dawî kir. Heftadin dîsa di heman satî de em li ber ekrana TRT Kurdiyê bûn û em ê straneka xwe ji we xatir bixwazin. Xatirê we. Mina misku amber
رج گردن آزر دلالی لا حوجة أزلا واندي بكم بوت دياري